Selam dostlar, benim ismim Züleyha. Ham bugün biz yakın komandası bilen IT Park'tan. Biri de bugün Tatmedia'nın kollegiyasıza. Ham bugün biz jurnalistlerden, redaktorlardan, türlü yazıcılardan, alarının yaratkan gazete jurnalların, radyo stansiyalarını bilgileyimiz. Derse gelip çıkır mıken? Yakın ciğerim mıken? Ehdeniz bir gelip karık. Mumin. Опять min. Mançı. Başlayabiliriz mi? Mançısın mı? Sen manşiyim aydagiz. Tatar Inform Şahri Kazan mı? Kimni saylargasın? Ne şu arasından birsin? Татар Информ, это заманча звучит уже. Tatar Inform Şayan TV mi? Шаян ТВ, это для меня доступное телевидение. Şayan TV mi? İdil Jurnalı mı? Шаян ТВ. Şayan TV mi? Tatar Radyosu mu? Шаян ТВ однозначно. Татар радиосын, это с ноги выключаю обычно. Şayan TV mi? Интертат mı? Вот уже интертат можно. Интертат mı? Kazan Utları mı? Казан утлары, я лично Казан утлары на лампочке поставлял. Bütün освещение, это моих рук дело. Kazan Utları mı? Şayan mı? Шаян? Şayan Jurnalı. А, Чаян, нормально. Бар mı ne hemen? Var ol elbette. Это злободневно у них. Şayan demek. Чаян. Şayan mı? Vatanım Tatarstan mı? Vatanım Tatarstan. Vatanım Tatarstan mı? Kitap Radyosu mu? Kitap радиосы, шеф. Kitap Radyosu mu? Yalkın Jurnalı mı? Конечно же, Ялкын журнала. Elbette Yalkın Jurnalı. Анары сберга жиберсің ем ақшаны. Yara rahmet bize. Ялкын, по. Tatar Inform mu? Şahri Kazan mı? Tatar Inform, Tatar Inform mu? Şayan TV mi? Şayan TV, Şayan TV mi? İdil Jurnalı mı? İdil Jurnalı, İdil Jurnalı mı? Tatar Radyosu mu? İdil Jurnalı, İdil Jurnalı mı? İntertat mı? İdil Jurnalı, İdil Jurnalı mı? Kitap Radyosu mu? İdil Jurnalı, So'nggi so'rov, bek muhim so'rov. İdil Jurnalı mı? Yalqin Jurnalı mı? ikisi de. Do'stlik jingda do'stlar. Birinchi so'rov, Tatar Inform mu? Shahri Kazan mı? Tatar Inform. Ikkiga bo'lindi. Tatar Inform deylik. Tatar Inform mu? Şayan TV mi? Şayan TV. Şayan TV mi? İdil Jurnalı mı? Şayan TV. Şayan TV mi? Tatar Radyosu mu? Şayan TV. So'nggi so'rov, Şayan TV mi? Yalqin Jurnalı mı? Şayan TV. Hem yalqın. Tatar Inform mu? Shahri Kazan mı? Mında ikisini birsin tag'in soylarga kerakmi? Shahri Qozon, Shahri Kazan mı? Şayan TV mi? Şayan TV. Şayan TV mi? Tatar Radyosu mu? Bu bek og'ir so'rov. Chunki men o'zim kichkina bola atisi bo'laroq, qiyshiksiz menim 24 soat davligina Şayan TV televizorda. Yurak narsa saylaydi. Ammo yurak soyli Tatar radiosin, chunki 11 yil umrimni shu radioda o'tkazdim deb aytdik. Shunga ko'ra Tatar radiosi bo'lsin. Tak, Tatar Radyosu mu? Intertat mı? Tatar radiosi. Tatar Radyosu mu? Kazan Utları mı? Tatar radiosi. Tatar Radyosu mu? Şayan Jurnalı mı? Tatar radiosi. Tatar Radyosu mu? Vatanım Tatarstan mı? Meni anglawimcha hozir munda sen Tatar radiosini bilib qoldirib borasan. Shunga ayda kushik Vatanım Tatarstan. Yana Vatanım Tatarstan mı? Tertip Radyosu mu? Tertip radiosi. Tertip Radyosu mu? Yalqın mı? Tertip. Patriot, Çin Patriot Ayvazovoy. Birinchi so'rov, Onlar bizga o'pkalamaymiz. Yo'q, to'qqiz sug'urishmamiz yana saylaganda. Tatar Inform mu? Shahri Kazan mı? Şahri Kazan, Tatar Inform, Şahri Kazan, Shahri Qozon, Yana Shahri Kazan. Shahri Kazan mı? Şayan TV mi? Şayan TV, Şayan TV, Şayan TV mi? İdil Jurnalı mı? Şayan TV, Şayan TV, Şayan TV mi? Tatar Radyosu mu? Şayan TV, Şayan TV mi? Intertat mı? Şayan TV, Şayan TV mi? Kazan Utları mı? Şayan TV. Şayan TV, Tak, Şayan TV mi? Şayan Jurnalı mı? Oy. Şayan jurnalı, Sena Şayan jurnalı uşu turgandırda. Mene men Şayan TV'de Şayan TV, yetdim. kettik. Şayan TV bizim jingmişi. Şayan TV mi? Vatanım Tatarstan mı? O vatanım Tatarstan. Mene olarning bitin ikisi de kerak. Şayan TV'de kerak, Vatanım Tatarstan'da kerak. Qaysini prям Vatanım kerak. Tatarstan. Manda endi ulkan ezginaga jiddiyrek ularga kerak. Yo'q, bizning kelajak bitgachlar qo'limda. Anlaysizmi sen shuni? Şayan TV bo'lsin ayda. Spor bitayda boshlaymiz ham. Ayda. Şayan TV bo'ldi demak. Şayan TV mi? Kitap Radyosu mu? Kitap radiosu. Kitap radyosu. Ham so'nggi
һәм бик мөһим сорау, китап радиосымы, ялкын журналымы? Ялкын журналы. Мин монда вау типака. Мен әзерләнмәдем. Ялкын журнал. Шулай килеп чыкты ничектер. Үзеннән үзе килеп чыкты шулай. Юк, миңа чынлап та менә икесе дә шул хәтле кеше. Мин җавап Кайдыр монда иде. Икене куялар. Ләкин без ялкын журналы дип язып куябыз, ям, простите, пожалуйста. Ярый, Зелюшка, ну ты молодец, конечно. Татар информа шәһри Казанмы? Татаринформ. Татар информа Шаян ТВмы? Шаян ТВ. Шаян ТВмы, Идел журналымы? Идел. Идел журналымы Татар радиосымы? Идел. Идел журналымы Интертатмы? Идел. Идел журналымы Казан утларымы? Казан утлары. Казан утларымы Шаянмы? Авыр сорау. Казан утларының быел 100 еллыгы, шуңа күрә Казан утлары калсын. Казан утларымы Ватаным Татарстанмы? Казан утлары. Казан утларымы Китап радиосымы? Китап. Китап радиосымы Ялкын журналымы? Ялкын. Татар информа шәһри Казанмы? Татар информ. Татар информа Шаян ТВмы? Татар информ. Татар информа Идел журналымы? Татар информ. Татар информа Татар радиосымы? Татар радиосы. Татар радиосымы Интертатмы? Татар радиосы. Татар радиосымы Казан утларымы? Татар радиосы. Татар радиосымы Шаян журналымы? Татар радиосы. Татар радиосымы Ватаным Татарстанмы? Так, Татар радиосы. Татар радиосымы Китап радиосымы? Китап радиосы. Китап радиосымы Ялкын журналымы? Ялкын журналы. Әлбәттә, дөрес җавап. Рәхмәт бик зур. Рахмат сезгә. Дуслар, шуның белән сораштырыбыз тәмам. Бүген безнең кырыебызда бик күп талантлы журналистлар, музыкантлар һәм язучылар булды. Һәм нәтиҗәдә безнең ялкын журналы җиңеп чыкты. Без моңа бик шатбыз. Һәм сораштыруны тәмамлыйбыз. Пока-пока.